Turabaramukije nshuti bakunzi bacu muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha bya Nyagasani mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 11 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gitondo tuzindukanye amakuru menshi. Iki gitondo tuzindukanye update n'amakuru tugiye guhera ku mabombe, ku bisasu ingabo za Congo FARDC zirimo kurasana n'inyeshyamba za M23 ndetse n'umutwe wa Twirwaneho. Urusaku rw'imbunda rwongeye kumvikana, abarwanyi benshi bapfuye, abandi bakomeretse, imirwano irimo irabica bigacika. Amakuru turi buze kukubwira, Jean Pierre Bemba arimo arashinja Moise Katumbi, arimo arashinja Joseph Kabila kuba bagambanyi barimo gucura umugambi wo kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kurebana y'ingwe. Ibiganiro byagombaga kubera Doha muri Katari ntibikibaye. U Rwanda rwamaze kugaragaza impamvu ikomeye yatumye rwikura mu muryango wa CCAC. Ni umuryango Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yayoboye, ikaza kugaragaza ko itifuza kubona u Rwanda rwayoboye uyu muryango. Ese ni iki gikomeje gutuma intambara ishobora kuba isaha iyo ari yose hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Aya makuru yose ndayagufitiye, izi nshingano z'amakuru zose ndazigufitiye. Icyo nkusaba ni ukujya munsi ya video ugakanda ku ijambo subscribe, ugakanda like, ugakanda share, ugakanda subscribe, ubundi amakuru yose tukayagukurikizaho gatanu kuri gatanu nkuko twabibasezeranyije. Gusa reka tubanze dusuhuze abavandimwe bacu. Ndasuhuza uwitwa Mugabo James, nkasuhuza uwitwa Nyiransabimana utubwira ko adukurikiye, nkasuhuza uwitwa Habimana Jackson, nkasuhuza uwitwa Tuyishimire Fisi. Nawe nkagusaba kujya munsi ya video ukikandira ku ijambo subscribe gusa, ukambwiraho uherereye, ubundi amakuru nkayakugezaho nk'uhibereye gatanu kuri gatanu. Agahuru k'imbwa kahiye, abasenga musenge. Urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje nirwo rwiriwe rwumvikana mu mirwano karabutaka, mu mirwano ikomeye cyane yatumye abaturage batuye mu bice bya Grupama ya Binza muri teritwari ya Rucuru bahunga. Ni imirwano yatangiye mu gitondo cya kare cyo kuri uriya wa kabiri, ubwo ingabo za Congo FARDC zanyanyagizaga ibisasu biremereye muri santere ya Nyamirima. Ni santere iherereye muri teritwari ya Rucuru, ikaba mu birometero 40 uvuye ahitwa Ikiwanja, ni muri Grupama ya Binza. Amakuru aturuka ahabereye imirwano avuga ko Imana ariyo yakinze akaboko, Imana ariyo yatabaye abaturage, kuko ahangaha habereye kurasana gukomeye cyane, habereye guturika kw'imbunda zidasanzwe. Urusaku rw'imbunda nirwo rwatumye abaturage bahunga, biza no kugira ingaruka zikomeye cyane. Biza kugira ingaruka ku mukobwa w'umwana uri mu kigero cy'imyaka 13 warashwe mu kaguru, ariko biza kumuviramo gupfa nk'uko amakuru ava kwa muganga yemeje urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 13. Si uyu wenyine wakomerekejwe n'aya masasu, kuko aba Wazalendo nibo bari bakoze iki gitero bashaka kongera kwigarura iyi santere ya Nyamirima nyuma y'uko bayambuwe na M23 mu mezi 2 ashize. Umwe mu baturage batuye muri ako gace yatangarije itangazamakuru ibintu bitandukanye, arerura agira ati, hano ngo mu masaha mu gitondo nibwo twabonaga FARDC, Wazalendo, FDLR binjira mu mujyi wa Nyamirima barimo kurasa amasasu, ariko M23 nayo iri aho ngaho irimo iracunga umutekano. Barasanye guturuka mu gitondo kugeza mu masaha y'igicamunsi. Ibi bitero by'abarwanyi
ba Wazalendo babigabye kuri M23 mu gihe uwitwa General Sultani Makenga amakuru akomeje kugaragaza ko nta waba uzaho aherereye kuko uyu musirikare intambara irimo iraba nagagaragara imbere kuri frontiere cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Amakuru akomeje kuvuga ko yaba yaramaze kugera mu gihugu cya Uganda aho arimo araganira na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku kijyanye n'iyi ntambara. Iyi mirwano irimo irabera muri teritwari ya Rucuru muri grupama ya Binza ije mu gihe imishyikirano hagati y'u Rwanda na Kongo ikomeje kuzamo agatotsi nyuma y'uko u Rwanda rwikuye mu muryango wa CCAS bitewe n'uko rushinja RDC kuba igikoresho cy'uyu muryango, bitewe n'uko RDC leta y'u Rwanda ikomeza kuyishinza kugira uruhare mu ntambara irimo irabera muri ibi bice. Nyamara magingo aya ngaya nubwo intambara ikomeje kurushaho kubica bigacika, nubwo amasasu akomeje guturika uko bwije nuko bukeye muri RDC, kwibisha intwaro nabyo bikomeje gufata indi ntera mu bikorwa biba muri munsi. Polisi y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye itaye muri yombi abantu batatu bakekwaho ubujura bakoresheje intwaro nk'uko byemejwe na Minisitiri w'Ubutegetsi w'igihugu n'umutekano mu itangazo yashyize ahagaragara mu gitondo cyo kuwa kabiri itariki 10 Kamena 2025. Abakekwaho ubujura bakaba barafatiwe mu cyuho mu ijoro ryo ku itariki 9 Kamena hafi ya Fiyo International Kinshasa mu karere ka Lemba binyuze muri operasiyo yiswe Operation Ndobo igamije kurwanya ubujura bukoresheje intwaro. Ni operasiyo zashyizweho ku bufatanye n'inzego z'umutekano igamije guhashya ubujura bukomeje kwiyongera mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa mu rwego rwo guhangana n'ibikorwa bya polisi bigamije gukurura umutekano ku baturage bo mu bice bigiye bitandukanye. Muri iri tangazo kandi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano imbere mu gihugu avuga ko avuga ko bagize nabi batewe muri yombi, ariko batatu bagiye gushyikirizwa ubutabera bavuga ko kugira ngo arekurwe. Amakuru akomeje kuvugwa mu murwa mukuru wa Kinshasa avuga ko ubujura bukoresha intwaro bukomeje kwiyongera muri uyu mujyi, kuko mu byumweru bike bishize hari abantu bitwaje intwaro bateye abacuruzi bagamije kubambura amafaranga n'ibindi bintu bifite agaciro kasaga amaduka yabo no mu kurengera imodoka. Ubu abagenzi bakomeje kurushaho kugaragaza ko nihatagira igikorwa ibi bintu bigomba gukomera, ibintu bigomba kurushaho guhindura isura. Nyamara nubwo bigomba kurushaho guhindura isura, amakuru yamaze kumenyekana nubwo yatangaje ko inzego zibireba zikomeje kwiga nibirebe abatarabyitabiriye. Amakuru akomeje kugaragaza ko kera kabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinza ibintu byinshi u Rwanda, irubeshyera ko rwaba rutera inkunga umutwe wa M23, ukomeje kugaragaza ko nihatagira igikorwa iyi ntambara itazarangira, iyi ntambara itazahagarara, kuko abasesenguzi mu bya politike, abakurikirana hafi ibibera muri Kongo bose bakomeje kwemeza badashidikanya ko nihataba inzira y'ibiganiro, nihataba inzira ya diplomasi, iyi ntambara itazarangira. Iyi ntambara izakomeza kurwanirwa mu misozi itandukanye, abatari bakeya bakahasiga ubuzima.